Mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse ko tudahuje amasaha mwaramutse neza ndetse ngo nk'ibisanzwe uyu munsi ngarutse mbazana ikizami cyakozwe aho tugiye kurebera hamwe ibibazo byari byatanzwe nk'ibisanzwe rero kubifuza ko twabafasha ni 0780 211 466 cyangwa se mukaduhamagara kuri 0722 688 5540 buri wese nafata agapapuro ke n'ikaramu aho ngiye kuzajya mbasomera ibibazo nawe ukandika ku gapapuro kawe igisubizo cy'ukuri kugira ngo nyuma uze kureba amanota ari kugira muri ikizamini cyakozwe. Mbere yuko dutangira rero buri wese utarakanda kuri subscribe kanda kuri subscribe kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorohera kukibona utiriwe ujya gusacinga. Nibagirwe like ndetse na comment no kubisangiza inshuti zawe kugira ngo nazo zigire ubumenyi wazitanze. Hano ikibazo cya mbere kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Iteme ridahoraho. B. Umuhanda utaringaniye. C. Umuhanda winjira mu kuzimu. D. Ubutaka bworoshye. Ese wibonye icyapa kikubwira iki? Ese ni A. Ni iteme ridahoraho cyangwa ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Ese ni C. Ni umuhanda winjira mu kuzimu cyangwa ni D. Ni ubutaka bworoshye. Twandike agapapuro hano igisubizo ni B. Ni umuhanda utaringaniye. Igisubizo ni B. Umuhanda utaringaniye. Twikomereze n'ikibazo cya kabiri. Ikibazo cya kabiri kiravuga ngo muri ibi binyabiziga ni ikihe gihagaze nabi? Ese ibi binyabiziga uko ari bibiri ni ikihe gihagaze nabi? A. Ibinyabiziga byombi. B. Ikinyabiziga cy'icyatsi. C. Ikinyabiziga cy'umutuku. D. Nta na kimwe. Ese wowe muri ibi binyabiziga urabona ari ikihe gihagaze nabi? A. Ni ibinyabiziga byombi. B. Ni ibinyabiziga cyangwa se ni ikinyabiziga cy'icyatsi. C. Ni ikinyabiziga cy'umutuku. D. Nta na kimwe cyangwa se nta nimwe ihagaze nabi muri izi ngizi. Twandike agapapuro hano igisubizo ni A. Ni ibinyabiziga byombi. Ibi binyabiziga byombi bihagaze nabi kuko byibura byakagombye gusigamo intera ingana na metero cyangwa se byaba ngombwa bikaba metero ebyiri. Niyo mpamvu ibinyabiziga byombi bihagaze nabi. Igisubizo ni A. Twikomereze n'ikibazo cya gatatu. Ikibazo cya gatatu kiravuga ngo iyo igenda mu nzira nyabagendwa imikumbi igomba kugabanywamo udutsiko tugizwe n'inyamaswa zingahe? Iyo igenda mu nzira nyabagendwa imikumbi igomba kugabanywamo udutsiko tugizwe n'inyamaswa zingahe? A. Zirenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10. B. Zitarenze 20 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10. C. Zitarenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 20. D. Zirenze 20 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Zirenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10 cyangwa ni B. Zitarenze 20 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10. Ese ni C. Zitarenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 20 cyangwa ni D. Ni zirenze 20 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 10. Twandike agapapuro hano igisubizo ni C. Ni zitarenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 20. Igisubizo ni C. Zitarenze 10 kandi dutandukanyijwe n'intera ya metero 20. Twikomereze n'ikibazo cya kane. Mboneraho kwibutsa kanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bitabikorohera kukibona utiriwe ujya gusacinga. Ikibazo cya kane kiravuga ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoruke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikiranyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira. Iyo amatara y'ibinyabiziga agomba gucanwa. Ese ikibizirikiranyijwe kigomba kugaragazwa mu buhe buryo iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa? Iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa rumoruke n'uruhande rw'inyuma rw'ikinyabiziga kirukurura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikiranyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. A. Agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B. Itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikiranyije kimuritsweho. C.
A na B ni ibisubizo by'ukuri? D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. Ese ni B. Ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikiranyije kimuritswe. Ese ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri? Cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikiranyije kimuritsweho. Ni itara risa n'icunga rihishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikiranyije kimuritsweho. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Mbonera kwibutsa ko bitakiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye, utiriwe uva mu mirimo yawe cyangwa se utiriwe uva aho utuye. Twikomereze n'ikibazo cya gatanu. Ikibazo cya gatanu kiravuga ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshejwe ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshejwe ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka, icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? A. Ntacyo gihinduraho. B. Abo rireba nibo batambuka mbere. C. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ntacyo gihinduraho, cyangwa ni B. Abo rireba nibo batambuka mbere. Ese ni C. Abatwara ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ntacyo gihindura. Ntacyo gihinduraho. Kiriya kimenyetso ntacyo gihinduraho iyo bagikoresheje. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose, ku kazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Umwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka igumaho iri uko yaba yikoreye kose, ku mazamuko cyangwa se ukazamuko cyangwa ku gacuri bya 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'inyuma niyo umuyobozi yaba atarimo. Ese ni ubuhe buryo? A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini. B. Ni feri y'urugendo. C. Ni feri yo gutabara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini, cyangwa ni B. Ni feri y'urugendo. Ese ni C. Ni feri yo gutabara, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ni feri yo guhagarara umwanya munini niyo feri ikoreshwa. Igisubizo ni A. Feri yo guhagarara umwanya munini. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo n'icyo ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu. Ese igihe uhagaze ku muhanda igihe cy'ibihu ni iki ugomba gukora? A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese ni iki ugomba gukora igihe uhagaze ku muhanda mu gihe cy'ibihu? A. Kureka amatara ndanga akaguma yaka. B. Kureka amatara yo kubisikana na kamenabihu akaguma yaka. C. Kureka amatara yo kubisikana akaguma yaka. D. Kureka amatara y'urugendo akaguma yaka. Ese wowe urabona wakora iki? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ni ukureka amatara ndanga akaguma yaka. Uba ugomba kureka amatara ndanga akaguma yaka. Twikomereze ikibazo cya 8. Ikibazo cya 8 kiravuga ngo ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko mu gihe hari ibihu? Ese mu gihe hari ibihu ni iyihe mpamvu ituma tugomba kugabanya umuvuduko? A. Igihe feri idakora. B. Igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana. C. Igihe moteri imara ngo izime. D.
nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni igihe feri idakora, cyangwa ni B, ni igihe uhumishijwe n'amatara yo kubisikana? Ese ni C, ni igihe moteri imara ngo izime, cyangwa ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere yawe. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D, nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere yawe. Nuko biba bitoroshye kubona ikiri imbere yawe. Mboneraho kubibutsa ko igihe ugiye ku kizamini uba ugomba kwitwaza indangamuntu yawe, kuko utayifite nta kintu bagufasha. Iyo ugiye wasize indangamuntu cyangwa wayibagiwe, ntabwo wakora ikizamini. Ubwo ni ukuvuga ngo uba wahombye. Twikomereze n'ikibazo cya 9. Ikibazo cya 9 kiravuga ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ese ikinyabiziga gishya gikenera gukorerwa isuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? Ikinyabiziga gishya gikenera gukorerwa isuzuma bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni nyuma y'umwaka umwe, cyangwa ni B, nyuma y'imyaka 2? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, ni nyuma y'imyaka 2. Igisubizo ni B, nyuma y'imyaka 2. Twikomereze n'ikibazo cya 10. Ikibazo cya 10 kiravuga ngo iki cyapa kivuga iki? Ese iyo ubonye iki cyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A, ifungana ry'umuhanda iburyo. B, ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. C, akayira gato. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A, ni ifungana ry'umuhanda iburyo, cyangwa ni B, ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso? Ese ni C, ni akayira gato, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, ni ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Ifungana ry'umuhanda w'akayira gasatira umuhanda ibumoso. Twikomereze na 11. 11 iravuga ngo ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byombi ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ese ni ayahe matara bitareba? Ku byerekeye kwerekana ibinyabiziga no kumurika kwabyo, ndetse no kwerekana ihindura ry'ibyerekezo byabyo, birabujijwe gukora andi matara cyangwa utugarurarumuri uretse ibitegetswe, ariko ntibireba amatara akurikira. Ese ni ayahe matara bitareba? A, ni amatara ndanga. B, ni amatara ari imbere mu modoka. C, ni amatara ndangaburumbarare. D, ibisubizo byose nibyo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, ni amatara ndanga, cyangwa ni B, ni amatara ari imbere mu modoka? Ese ni C, ni amatara ndangaburumbarare, cyangwa ni D, ibisubizo byose ni ukuri? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B, ni amatara ari imbere mu modoka. Ariya matara ari imbere mu modoka niyo bibujijwe kuba wagira iki wayakora. Twikomereze n'ikibazo cya 12. 12 kiravuga ngo ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? Ese ni ryari itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano? A, iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari. B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari, cyangwa ni B, iyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora? Ese ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C,
A na B ni ibisubizo by'ukuri. Niyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ndetse niyo n'ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, nibwo itegeko rigenga gutambuka mbere kw'iburyo rikurikizwa mu masangano. Ni igihe iyo nta cyapa cyo gutambuka mbere gihari ndetse niyo ikimenyetso kimurika cyagenewe ibinyabiziga kidakora, nibwo ukurikiza iriya tegeko rishobora kudakurikizwa. Twikomereze n'ikibazo cya 13. 13 kiravuga ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika h'amatara ndangambere na ndanganyuma ntihashobora kuba aharenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. A. Ni metero 1 na santimetero 50. B. Metero 1 na santimetero 75. C. Metero 1 na santimetero 90. D. Metero 2 na santimetero 10. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 1 na santimetero 50 cyangwa ni B. Metero 1 na santimetero 75. Ese ni C. Ni metero 1 na santimetero 90 cyangwa ni D. Metero 2 na santimetero 10. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Metero 1 na santimetero 90. Igisubizo ni C. Metero 1 na santimetero 90. Mbonera kwibutsa ko bitakiri ngombwa kwigira mu ishuri, watwandikira kuri WhatsApp tukagufashiriza aho uherereye utiriwe ujya mu ishuri. Twikomereze 14. 14 iravuga ngo ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana muvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana muvuduko kiri aho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ese ni ikihe kinyabiziga cyangwa ni ibihe ibinyabiziga? A. Ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha. B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. C. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha. D. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Ni ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu isaha cyangwa ni B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Ese ni C. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu isaha cyangwa ni D. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu isaha. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Igisubizo ni B. Ni ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu isaha. Twikomereze na 15. Mboneraho kubibutsa gukanda kuri subscribe, like, share, comment kugira ngo dukosoye ikizamini bijye bita bikorohera kukibona utiriwe ujya gusacinga. 15 iravuga ngo ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikirana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo bitagomba kurenza? Ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikurikirana bifite imitambiko ibiri ikurikiranye mu bugari bwayo, ni ukuvuga imitambiko yihindukiza ku cyo ifungiyeho. Uburebure bwabyo ntibugomba kurenza ibipimo bikurikira. Ese ni ibihe bipimo batubwira? A. Metero 11. B. Metero 10. C. Metero 7. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Metero 11 cyangwa ni B. Metero 10. Ese ni C. Ni metero 7 cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni C. Ni metero 7. Igisubizo ni C. Metero 7. Twikomereze na 16. 16 iravuga ngo
umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki gihe ageze ku kazamuko gashinze cyane? Ese nkawe nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki igihe ugeze ku kazamuko gashinze cyane? A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. C. Kugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda. D. Guhagarara ku mpera z'uwo musozi. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago, cyangwa ni B. Gukandagira ikirenge cya amburiyaje no kuvuza ihoni ryo kumenyesha. Ese ni C. Ni ukugumana umuvuduko n'icyerekezo wari ufite mu muhanda, cyangwa ni D. Ni uguhagarara ku mpera z'uwo musozi. Twandike agapapuro. Ese wowe urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Igisubizo ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko akaguma ku ruhande rw'iburyo yirinda ibyago. Mboneraho kubibutsa ko ku munsi hakorwa ibizami byinshi tukagerageza guhitamo ikizami gisa n'igikomeye cyangwa se ikizami kidasa n'ibyo twakosoye. Rero ndabashishikariza gukosora ibizamini byinshi kugira ngo uzajye uhora witeguye gukora ikizamini umunsi ku munsi. Twikomereze. Ikibazo cya 17 kiravuga ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese iyo ubonye icyapa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga kikubwira iki? A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigendamo. B. Ntihemerewe kuhagarara. C. Umuvuduko ntarengwa wemewe. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere ku binyabiziga bigenda, cyangwa ni B. Ntihemerewe guhagarara cyangwa se kuhagarara. Ese ni C. Umuvuduko ntarengwa wemewe, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A, B, C cyangwa ni D? Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni A. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigendamo. Ni ukuvuga ngo igisubizo ni A. Ni iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere k'ibinyabiziga bigenda. Twikomereze na 18 iravuga ngo iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni. Ese iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni A. Kilometero 25 mu isaha. B. Kilometero 70 mu isaha. C. Kilometero 40 mu isaha. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari ikihe? Ese ni A. Kilometero 25 mu isaha, cyangwa ni B. Ni kilometero 70 mu isaha. Ese ni C. Ni kilometero 40 mu isaha, cyangwa ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twandike agapapuro. Hano igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ni iyihe mpamvu nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni. Ese wowe ni ukubera iki hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Impamvu nuko iyo nta mategeko awugabanya by'umwihariko umuvuduko ntarengwa w'amapikipiki mu isaha ni kilometero 50. Igisubizo ni kilometero 50. Niyo mpamvu hano nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twikomereze na 19 iravuga ngo urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuhe muvuduko? Uretse cyangwa se urenze mu nsisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagendera kuwuhe muvuduko? Ese wagendera kuwuhe muvuduko? A.
kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D ni kilometero 80 mu isaha. Iki cyapa cya mbere kiratubwira ngo umuvuduko ntarengwa ni kilometero 30 mu isaha, kikagira icyapa cy'inyunge kigaragaza ko hari imirimo iri gukorwa imbere cyangwa se mu muhanda. Iki cyapa cya kabiri kikatubwira ngo ni iherezo ry'ibibuzwa byose, iherezo ry'ibibuzwa byose, kikagira icyapa cy'inyunge kivuga ko ni iherezo ry'imirimo cyangwa se y'ubwubatsi bwakorerwaga aho uri kwegera. Ese wagendera ku uhe muvuduko ubonye iki cyapa cya kabiri? A kilometero 70 mu isaha, B kilometero 50 mu isaha, C kilometero 40 mu isaha, D kilometero 80 mu isaha. Twandike gapapuro. Hano igisubizo ni D, ni kilometero 80 mu isaha. Igisubizo ni D, kilometero 80 mu isaha. Twikomereze n'ikibazo cya 20 ravuga ngo buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugera cyangwa se bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese iri tara rigomba gushyirwa hehe? Buri modoka cyangwa buri rumoruke ikuruwe n'iyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cy'uwitegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese iri tara rigomba gushyirwa hehe? A hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, B inyuma hafi y'impera y'iburyo y'ibumoso bw'ikinyabiziga, C inyuma ahegereye inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese urabona igisubizo ari iki? Ese ni A ni hafi y'inguni y'ibumoso bw'ikinyabiziga, cyangwa ni B ni inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga? Ese ni C ni inyuma ahegereye inguni y'iburyo, cyangwa ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Twandike gapapuro. Hano igisubizo ni B, ni inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga, ni inyuma hafi y'impera y'ubuso bw'ikinyabiziga. Amahirwe masa kuri buri umwe wese. Ndagushimiye wowe warebye iyi video, wowe wakanze kuri subscribe, Imana iguhe umugisha, ndetse nawe wakanze akanyenyeri, Imana igusubiriza aho wavanye. Ndetse kubifuza ko twamufasha waduhamagara ni 0722 688 5540, cyangwa se ukatwandikira kuri WhatsApp ni 0788 0211 466. Bifurije intsinzi. Ikindi kintu nabibutsa, igihe ugiye mu kizamini ugomba kugenda nta bwoba ufite, kuko byose twarabibabwiye, byose twarabibakosoreye. Muhorane Imana, ndabakunda cyane.